Kikinuhun sang balang ki bekentob ke HNYF FKJGP bat HYC nomausen ram blok. Leshi mekarai ban penlong de kejingi ki akhmat ka sekretariat haka khat arterik jeliau hajar arbun rio. Kani kejingi ki kelong ban penpau kejing persya ahlo kejing IT ke sarkar jela ya ka mausen ram subdivision shika company Sai Computer Limited ban penyat ya kejing sambording elektrik hakane kathan. Ucaman ka kenhuan uba tengshan ronsang Udito bahadian kejeng persya kiliyo meni kendo ya menteri bidikmi ikatrat penmi boarding. Henry hedo mata kam padon kejeng ai jubab ke pasyai halor kene kam nagal yang ke sarkar. Namar kejeng bam sut nyo bat kejeng bam biang ke jubab na ke sarkar. Kini kilai tiliki seng rengkat beginong penen kam boarding na mau plang blok mau sendram blok bat rani kor blok kila syeme karai banitur sendon sa secretariat hagakat arterik ujulio. Kumta kini gilai tiligi seng kila khot berkentu ginong syong barok ni kini blog ban mi renti akan kesengi ban penpau gejing persya. La ban kero beginong syong bagi seng balang ki persya akan gejing IT ke sarkar syaka Sai Computer hadian ba kilamat gejing na gejing bam trekam bah ke company bat gejing kio palat ka by light ha ke tahan. Bat nak lang kejungi ngeliyo arok banyak kendu ya Bawa Minister Henry ke pasnusi kalong bahadu jong kani kapor penyimsum layo kejubab ban pentikna la ke sarkar kelale lane kapedang ni ya kata kejing dawa kejingi kum kristen balang bat kikun cuma ke bahapo jong ka Mosram subdivision today halo jong kani kanong rim nakaliang jingi kum kekinhon bangim yo ya kata kejubab nak sarkar marmar mentakasngi ya penlong kejingalang bat nyelapen bejero ya katarik hakat arterik kumbang nyela kren hakilat pat hakubor hakini kenjat sngi pala ka sarkar kam ai kejubab nyimban se penhapan kiu haslong rengkat upai ba hakmat sekretariat di mentah kesngi nyelayo banyak kendolang baro laiseng bat ngelishim ru ikarai bah khat artarik lasai sngi thoding nyihap ban lek hangte hakmat sekretariat ban penpau ya kata-kadak kejing persya ka jingi kum kiseng halang rengkat ki consumer hapo kamos ram subdivision kabakam thop nado mau phang blok masram blok bat ranikor blok bat deina kata-kadau ba naklang kejingi kum kekinhon baka sarkar kam ai ya kejubab hadu jong kani kapor nyimman se ben shim ya karai rang ba bangin hapen long kejing ki hakmat ke sekretariat bat kani kapor kalong kapor kabangi penayar hakmat jong ki pai ba jong ka dong kathan baro hi kawai lani kalong kejing penayar ya ki consumer hapo jong ka Mosram subdivision kabakan thop nado ka mau plang blok Mosram blok bat karanikor blok ba ko ki pai ba pin sngo ba benyami renti hakati kitarik nado ki rang ba snong ki long kmi ki samla ki sang balang ban penpau ya kata kadak kajing persya kajongi ya kani ka company kaba nakaliang jong sarkar kala IT hadu jong kani kapor di sashisin ni khot ni wer iki pai ba bangin yami renti akati kesni bangin lek ban penpau ya takadak hakmat jong kayeng ka jong pai ba sekretariat bat nga khot nga wero iki pai ba iki pasa haslong bat hakap jong kasor shlong bat pidai benyami renti akati kesni bat hakum kani kapor hakum kani kapor kabangimat ikani kejing ko ki pai ba nginlong shitali namar ngidawa ya kahok ya kabangi kwa kum kisang balang ki consumer hapo ka Mosram subdivision bat ngikirmen ro daka jinge tali jong upai ba bat ngikirmen baka jinge ki kejingi kanlong ka bajok di sasisen pa lengba kanikalat pathai kubor ni penpau khmat jong pi ki pai ba hapo jong ka Mosram subdivision bas pidai ben shim ke jingkit kli ban me erti hakate kesni knang ba
ka jingme ka jungi ki paitba rekat ki seng balang hakate ki tarik hakate ki si kan long ka bejok